Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Tanihiloko ndzi vurile leswaku ri timhaka ta ka Gaza ti lo tata poto lera Galaza, ku na nkandziyiso lowu hi nga hlangana na wona wa mufundhisi lowu nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu, hambi hi ta ku mufundhisi, hambi hi ta ku muprofeta, laha a nga ku hehleni leswaku ri ti-influencer ta ka Gaza va lo swi fambela va swi hele eRivonia. Se eka nkandziyiso lowu a nga wu endla u paluxe na mavito ya vanhu, laha a nga paluxa vito ra Gagash, a paluxa vito ra kokwani Chauke, a paluxa na vito ra Minijere Philani. Hambiswiritano leswi nga endliwa hi mufundhisi swi hoxeki ngopfu hi mhaka ku swi nga tshuka swi va nghenisa emilandzwini, munhu a nga va tekela na goza ra nawu. Se hi fike hi vona Gagash a angula hi ku tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, u fika a tsala leswi landzelaka: i nga ni tweli ndlala i lava fame hi vito ra mina na swibajani swa wena. Swiphuva naswona swi ku amen loko munhu a ri ku Gaza people, la misaveni ko tirhiwa. Leswi loyi a swi jamukaka ko va ndlala no hlongorisa fame. A ni to n'wi pfulela case a ti but I can see he's just desperate for fame. Se hi marito lamawani Gagash u ringeta ku kombisa leswaku ri mufundhisi lowuwani o ti lavela ndhuma hi mavito ya wona, naswona a swi ta koteka leswaku ri Gagash a pfula nandzu kumbexana a mangala nandzu, kambe wa swi vona leswaku ri mufundhisi vo ti lavela ndhuma la. Se a hi Gagash ntsena nga fika a angula, hi tlhela hi vona na Minijere Philani na vona va anguleni eka nkandziyiso lowuwani. Vona va fike va tsala leswaku with so much information, mara munhu wa hambala xibajani xa xirhidzani na buruku ya mavala onge i xihlohlonya. If mina ni influencer vanhu ku ri va khendla, why ni nga rhangi hi yena a ngo basulukisa hi gospel ya Jealous na Mavondzo, ivi a ku Philani hi yena. Se Minijere Philani mi ta swi twa leswaku ri na vona va dye biriviri, laha va kombisaka leswaku ri mfundhisi u na information kumbexana vuxokoxoko lebyikulukumba, why a nga byi tirhisi ku va na yena byi n'wi tirhela ke. Naswona loko ku ri ku hi ku vona i ti-influencer leti influensaka vanhu leswaku va ya khendla, a va ta va rhangi yena mfundhisi leswaku ri na yena a ta kota ku nyuka. Se mi ta swi vona leswaku ri Minijere Philani a va le ku yi bambeteleni mhaka leyi. Ni te timhaka ta ka Gaza ti lo tata poto lera Galaza. Vanhu va ka Gaza, vanhu va le Giyani, vanhu lava va influensaku Matsonga hi swilo swa ku ya khendla. Ku na ti-influencer ka Gaza, ku na ti-influencer, ti-influencer lava influensaku vanhu va influensaku a young generation, vana lavatsongo ku ya khendla, va ya ti-red room, va ya khendla, va khendlela timali. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.